Hello guys, so tajuk kepada episod monolog ni adalah how to win in life. Lebih kurang macam aku, pertengahan 30-an, maybe korang dah start rasa middle age crisis, yang mana korang rasa korang punya career ataupun life just stagnant dekat satu level, tapi korang rasa korang boleh buat pergi jauh lagi sebab you want to live up to your full potential. So maybe aku boleh cerita dari segi aku punya pengalaman hidup aku sendiri, but in terms of business, macam mana aku bermula dari kosong. Aku tak diwariskan sebarang harta dan macam mana aku dapat untuk manage ataupun acquire 5 buah rumah dekat dalam Airbnb. Macam mana aku berjaya untuk in a way naikkan engagement aku dekat dalam social media, dan juga macam mana untuk aku dapat lesen private pilot license. Walaupun aku bukan commercial, tapi but still license. So untuk bermula ataupun untuk win dalam life, korang kena faham these 3 principle of life yang aku sentiasa semat dalam hidup aku. There's 3 principle of life. Yang pertama, hidup ni keras. Yang kedua, sometimes life can be unfair. Dan yang ketiga, kalau you tak usaha, hidup tak akan kasih you apa yang you nak. So there's 3 principle of life yang aku sentiasa sematkan dalam minda aku, ataupun apa yang aku faham lepas aku dah lebih 30-an hidup ni. Aku faham hidup ni adalah macam ni lah. Inilah 3 principle of life yang aku start faham dan aku start acknowledge. So once you understand these 3 principle of life, dia akan jadi senang untuk you for win dalam hidup. Sebab apa? In order to win, you already understand it will take more than 100% of your effort, and you will not complain. Sebab apa? Sebab you dah acknowledge these 3 principle of life. Dan you faham, contohnya bila life is not giving you a fair treatment, you will not complain. So bila you dah acknowledge these 3 principle, the very next thing yang you patut buat ialah for you to define what is a win. Untuk aku, a win is for me to be able comfortably to charter a private jet, and fly with my friend, maybe from KL pergi ke Phuket ataupun from KL pergi ke Singapore. So for me, a win is something yang lebih kurang macam tu, sebab maybe aku minat aviation, dan it is a target yang aku cuba untuk dapat in the near future. So in order to do that, I need to be able to own my own business, and for my business to scale up, and untuk business aku untuk berjaya memberi aku pendapatan yang comfortable, yang selesa untuk aku charter jet. So in order for you to define a win, it must be something yang visually visible, number 1. Dan juga number 2 is something yang measurable, something yang korang boleh ukur. Sebagai contoh, maybe korang yang kerja 9 to 5, and for you to define what is a win, maybe you start a side hustle, and eventually that side hustle become your own business. Dan disebabkan oleh business tu, korang berjaya scale up and hire ataupun memberi peluang pekerjaan kepada 100 orang. So maybe it's something yang you can define as a win. So aku akan stop kat sini. Aku akan buat lagi maybe next monologue, just a 2 or 3 minutes simple video about how to win in life. Then if you guys have something, comments, you can put down all your comments there, and I wouldn't mind. Try give your opinions on how you define your win.